Жаңа саат KG тартулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Алам жаратқан Аллах Таала мақтаулар, пайғамбарға дуа саламдардан кейін урматты мұсылман бір туған Хашр сүресі 18 аят Аллах Таала мындай дейді: Я айюхаллазина аману тақуллаха вал танзур нафсун ма қаддамат лигад ваттақуллаха инналлаха хабирун бима таъмалун. О Алланың барлығына білген иман келтірген бенделер, өзіңер иман келтіріп ішенген Алладан қорқып, әрбір жан, әрбір нафс ертең ақыретке емне амал қылғаныңарға бір назар таштағыла. Дүние өзделе есептеп отчет бере бербестен ақырет өз үшін емне қылдық, өзің есеп бер. Урматы мұсылман бір туған чыныгы ержигит мечіттерді тарбия көрөт екен дедік. Мечітте урматы мұсылман бір туған ержигит кейбірлер біреудің жақасынан көріп көтеріп чапқан ержигит емес, үстіңде тұрған 1 килограмм, 1,5 килограммдық адиалға жуырқанға күчің жетіп, ырғыты беріп, бамдатқа тұра қалсаң, Алладан қорқып ержигитсін. Үстіңдегі адиалға күчің жетпесе, жаныңдағы жарыңнан ешбір айырмаң жоқ. Урматты мұсылман бір туған, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сөзім ауыр келсе, сөз есін табады. Қандай ержигит болсаң, адиалыңды ырғытып ал, бамдатқа кел. Иза дахала ахадукум ал-масжида фалияқул Аллахумма афтах ли абуабак. Сілердің біреуіңіз мешітке кірген кезде, Аллахумма ифтах ли абуаба рахматик. Аллахым маған рахмат ешіктеріңді ашқын деп кіріш керек екен. Мешітке кірудің да деп ақлақы бар. وإذا خرج مечтен шыққаныңда фалияқул айтсын: Аллахумма инни ас'алука мин фадлик. Аллахым, мен өзіңнің пазилетіңнен, берешендігіңнен сұраймын. Мечтен шыққанда Аллахым маған рызқыма бер, жолымды бер, береке бер деп сұраған. Аллахым өзіңнің кереметіңнен бер, пазилетіңнен, берешендігіңнен бер. Кіргеніңде Аллахым маған рахмат ешігіңді ач. Қырғызша айтсаң да болады, орысша да, ұйғырша да, татарша, тәжікше бәрі бола береді. Арабша білсең өте жақсы болады. Имам Муслим риwayat қылған хадис. Ан Аби Қатада Салами, анна Расул саллаллаху Абу Қатада Салами деген урудан пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламдан мындай дейді: Иза дахала ахадукум масжида фальярка ракатайн қабла ан яджлиса. Сілердің біреуіңіз мешітке кірген кезде отырбастан мұрда 2 рекет намаз оқула. Тахият масжид, мешіт менен саламдашу, мешіттің ақы. Бірақ имам хутбаға шыққан кезде, мына хутбаға, баяғы азаннан мұрдағы ал сабақ. Хутбамы алды емес, хутбамы алды кел отырасың. Ан Ата анна Жабир ибн Абдулла зама анна Расул саллаллаху алейхи вассалам Ата айтады, анна Жабир ибн Абдулла айтты дейді, пайғамбар мындай деп тұр. Құлақ сал. Ертең бір депутат, бір чоң өзінің приемына шақырса, түнімен ойланасың. Қайсы кәсімшіменен барсам, қандай кейіні барсам, қайсы атырды сепсем деп. Бұл кімнің үйі? Алланың үйі. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ман акала суман ау басалан фалья'тазилна ау фалья'тазил масжидана валияқуд фи бейти." Кимде-ким чеснок жеген болса, пияз жеген болса, жамааттан үзілсін, же үйінде отыра берсін. Хадиске көңіл бұр. Чеснок, пияз жеген бұл өте микробторды, бактерияны өлтіре тұрған өте пайдалы нәрсе, халал нәрсе. Оша чеснок менен пиязды жеген кезде оозуңнан життанып тұрса, ержигиттердің арасына келбейле үйде отыр. Мұның мәнесі тишіңді жуымайынша, тазаламайынша кебе деген сөз. Алем сигарет менен насыбай менен сасыба. Таза жооп келген. Сигарет чеккендердің киімігі де орып қалғанда, көріссең де машинесіге де отыра албайсың. Аялдарға рахмат соны менен 20-30 жылдан бері жырғап жашап атқаныға. Бұл Аллах Таала пайғамбар тыйу салған нәрсе. Аллах рұқсат берген чеснок, пияз. Ен бұл айтырғанымызда, наскіңді деп таза жуып кел. Жақшы атырланып келген. Алланың үйіне келіп отасына. Аллах Таала ким менің үйіме келсе, мені зияратыма келді, менің қонағым болды, қонақтарымды мен сыйлайым деп отпайбы. Алланың үйіне ойланып келген да. Шортигің менен келе бербе. Ақ үйге барсаң, спортивкамен кіргізбейді екен. Жынсыңмен кіргізбейбі? Алланың үйіне де біраз ойланып кел. Жаңы болу шарт емес, модный болу шарт емес, таза.
Жынсымен де келе бер, спортивкамен келе бер. Бирок шортың тизенен ылдый болсын. Кээ бирлери дүрүк кылган кезде эки тоодун арасы көрүнүп калып атат, болбойт, намазың бузулат. Инна ражул ла якзиб, карагыла. Биказбатин фаятабаад анху ал-малак мин натинат рихи. Бир мусулман дейт, бир калп айтып коет, жалган сүйлөп коет. Жалган сүйлөгөн кезде чеснок менен пиязга тиешеси бар экен. Бир мусулман жалган сүйлөгөн кезде анын ичиндеги периштелер оозунун сассыктыгынан качып кетет дейт. Баткенче бепериште болот анан. Париштең болбойт, периштең качат. Бир жалган сүйлөгөнүң үчүн жалган сөз менен да ооз сасыйт экен. Кээ бирлердин оозу вообще сасып бүтүп турду анда. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. Эгер көрсөңөр бирөө мешитке келип сатып атса, же сатып алып атса, мынтип айткыла дейт. Аллах соодаңа береке бербесин. Пайда таппагын. فإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. Эгер бирөө мешитке келип, менин паланчы нерсем жоголду эле, коюмду башкамды ким көрдү десе, Аллах жоголгонуңду кайтарып бербесин дегиле дейт. Мечитте зикир кылына турган жер. Бетте келип алып, соода кыла турган жер эмес экен. Мечиттин адептери, урматтуу мусулман, бир үнүңдү катуу көтөрбө, пайдасыз. Телефондорду өчүрүп кой. Илкай салам, мечитке киргенде салам айткыла. Саламды өткөндө айтып атам, кээ бирлерибиз өзүгө окшош кийингенге карап салам берет да. Мындай карап шымы кыска болсо, же болбосо андай эмес дей. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сахабасыга үммөт кылган, тааныган мусулманга салам айткын дейт. Ислам бул мусулманчылыктын аламаттары, белгилеринен. Бир адам өлүп калыптыра көчөдө. Эч ким билбейт дагы, кел дагы текшерсе, муруттары кыскартылган, сүннөткө отурулган болсо, бул мусулман деп өкүм кылынат. Себеби мусулмандын сүннөткө отургузулат, мойлобу кыскарат, оозуга салбайт. Ошондой эле бир жерге барсаң, ассаламу алейкум дегенди уксаң, мусулмандар жашайт экен дейсиң. Привет деп эмес. Чау эмес. Нихо бинжу деген жок. Ассаламу алейкум деген мусулмандар жашайт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху десең, кыяматта пайгамбарга келип, 30 сооп бериң, мен шунтип айтканмын дейсиң. Өлгүчөң миллиондогон сооп иштеп койсоң болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Балдарыбызга баарына үйрөтөлүз. Телефондо болсун, башка болсун, ассаламу алейкум. Мешитке киргенде да ассаламу алейкум. Эгер сабак болбосо, намаз окулбай жатса, салам менен кириш керек. Кээ бирлер чыгат да өзүнүн компаниясыга да, билет да өзүнүн эмесин, жамаатын, бу биздин жамааттын дейт. Чындык урматтуу мусулман бир тууган, мен имаммын. Мени баарың эле ташсын. Бамдатка келесиң, куттан келсең, кээ бирлер алдыңдан өтүп кетет, ассаламу алейкум дебейт да. Себеби мен ага окшошмун, мен сакалым жок. Же кийимим узунураак. Анда эмне мешитке келесиң? Мен ардында намаз окуп атасыңбы? Ар бирге салам айтып жүргөнгө эле урматтуу мусулман бир тууган. Мечиттин адептеринен. Мечиттин адептеринен салат ракатайн, азыр айттым, 2 рекат намаз окуп келген кезде соода сатык арам болот мечитте, сыртта боло берет намаздан кийин. Мечиттин дагы адептеринен курал жарагың болсо жашырып кой. Көрсөтпө. Этият бол. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кимде ким жан октор болсо бекем байлап алсын, бирөөгө сайылып кетпесин, кырып кетпесин, бирөөдү тынчын албасын. Кээ бирлер карап куралдан да чөчүп кетет. Үнүңдү көтөрбө. Жоголгон нерсеңди издебе. Такбир менен, зикир менен, тасбih менен отур. Дүнүйө сөзүн сүйлөбө, адамдар менен сүйлөшпө, отуруп алып. Мечиттин дагы адептери келген жериңе, кайсы жерге келдиң, ошол жерде отур. Мечитте протокол жок, сенин монетти жазып койгон, сенин атыңдагы жер жок бетте. Бир гана имамдын артында, имам адашса, имамга лукма бере турган, адашканды оңдой турган бирөө турса болду. Башка жерге ар ким бетте протокол жок. Алдың келгендер отурат. Кийин келдиң, ошо отурган жериңде отур. Адамдардын мойнун мүнтүп баякка өтүп келбегин. Урматтуу мусулман бир тууган, дагы мечитти адептеринен бирөөсү, бирок бул жерде бир баса белгилеп кой, кээ бирлер айтат, пайгамбар менин үйүмдө ажамдарга окшоп, арам эместерге окшоп башкаларды урматтап турбагыла деген деп хадисти түшүнбөй сүйлөгөндөр бар. Бир күн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында Хазирети Али отурган экен. Пайгамбардын жанында Абу Бакыр Сыддык келсе, Хазирети Али тура калып ордуна отургузат. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху лейса минна ман лам ярхам сигарана ва юваккир кибарана.
кичинелерди сыйлабаган, улууларды урматтабаган менин үммөтүм эмес дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбар мындай дейт: "Ма акрама шабун шайхан ли синни илля qayyadallahu lahu man yurkum inda sinni." Кимде-ким бир жаш жигит бир аксакалды сыйласа, ал сыйлаган ошонун жашына келген кезде Аллах башка бирөөдү сыйлатып коет дейт. Ким бир аксакалды жашы үчүн сыйласа, ошонун жашына барган кезиңде Аллах сени башкаларга сыйлатат. Ва ман хадам худим, кызмат кылган кызмат көрөт. Анан аксакал болсо да сыйлабай турмай жок, башка деген маселе жок, урматтуу мусулман. Аксакалды сыйлап, отургузуп койсоң, өткөзүп койсоң, бул сенин пайгамбардын хадисине амал кылганыңдан. Адамдарга сафта кыспа. Талтайып отуруп алба, өзүң каалагандай эме болбо. Мечиттин адептеринен. Адамул мурур байнал яди мусалли, манага тиешелүү бир пайгамбарга салават. Намаз окуп аткан адамдын астынан өтпө. Сен шашыл экеңди билем, балким зарыл ишиң бар, анда жайыңды табып отур. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан бул хадиске кулак сал. Анаби Жухаймин ибн Харисин. Харисин баласы Аби Жухайм ибн Самт Ал-Ансари, Мадиналык ансарлардыга Аллах Таала разы болсун, мундан да атасынан да. Кала Расул саллаллаху алейхи пайгамбар мындай деди. Кандай деди? Лау я'ламул мар байна ядай мусалли маза алейхи минал исм. Эгер өтүп кеткен адам намаз окуп атканын алдынан кесип өткөнүн канча күнөө экенин билгенде, намаз окуган адамдын алдынан өткөн адам канча күнөө болгонун билгенде, лаканан яқф 40, анда ал 40 турмак дейт. 40 турмак дейт да. Хайрун лах, ошо 40 турмаган үчүн өткөндөн көрө 40 турганы жакшыраак эди. Ан ямурра байна ядай. Кала Абу Назр 40 ла адри кала 40 яум, 40 күн дедиби? 40 ай дедиби? 40 жыл деди, ушун унутуп калдым дейт. Намаз окуган адамдын астынан кесип өтүү канча күнөө экенин билгенде, ал 40 турмагы жакшыраак болмок деди. Ошондо 40 күн дедиби, 40 ай дедиби, 40 жыл дедиби? Ушунусун билбей калдым дейт. Ошончо күнөө экен, урматтуу мусулман бир тууган. Ошондон кээде эгер шашылыш болсоң, жамаат аз болсо, сутуңдун алдына оку, же ситра коюп, мындай алдыңа ситра деген нерсе, сумкаңды коюп койсоң, ал өтө берет. Бирок манандай жамаатта шашылыш адамдар сыртта окусун. Мечит адептеринен мечитте түкүрбө, какырба. Кийимиң менен, сакалың менен ойлобо. Телефонуң менен ойнобо. Башка нерсе менен ойлобо. Кийимдерди тазала. Иш кийим менен келбе. Таза кийим менен кел. Жипар жыттанып келген. Нажасат башка жыттанып турбасын, тамеки наспай жыттанбасын. Мечитке келген кезде жакшы кийинели. Анан 5 жашарга толо элек балдарыбызды алып келбесек жакшыраак. Келсек, ошого итаат болуп, жамаатта адамдардын көңүлүн билбеш керек. Мечиттин адептеринен мечитте разборка кылба бул жерде. Мечитте көп Алланы зикир кылыш керек, көп тасбih айтыш керек. Мечитте жол кылып албаш керек. Пайгамбар айтат, кыяматтын аламаттарынан адамдар мечиттерди жол кылып алат дейт. Мечитке акылсыз, ору бирөөлөрдү алып келбеш керек, жаш балдарды алып келбеш керек. Орозуда көрдүңөр, бир жаш бала келип бетке булгап койду. Анан жууп алып 2-3 күн килемдерди араң кургаттык. Пайгамбар ayt, "Jannibul masajida sibyanakum wa majaninakum wa shiraakum." Мечиттен сактагыла, алыс кылгыла жаш балдарды, жиндилерди, сооданы, сатыкты, wa khusumatikum, тартыш талашыңарды, wa raf' aswatikum, үнүңөрдү көтөргөндүктү, wa iqamatul hudud, шариятта хад, бирөө мисалы арак ичкенди камчы урууду, зина кылганды таш баран кылууду мачитте болбойт. Wa salli suyuf, кылычыңарды ордунан чыгарганды, курал жаракты көргөзгөндү. Ваттихаза аля абуабихал матахир. Жана мечиттин алдына, эшиктерине жипар жыттуу нерселер дагыла. Важаммиру фил жума күндөрү жипар жыттуу кылгыла дейт. Акулу каули хаза ва астагфируллах ли ва лакум. Бул сөзүмдү айтып, өзүмдүн кемчилигиме Аллах Таалага жалбарып тооба кылам, истигфар айтам. Тообанын истигфардын кабыл боло турган кезинде жериндесиңер. Аллах Таалага истигфар кыла, тооба кылгыла. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wali salihin, wa ashhadu anna sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah'ın жараткан Аллах Таала мактоолор, пайгамбарга дуа саламдардан кийин, Хазирети Умар куптандан кийин мечиттерди келип текшерип жүрөт экен. Куптанды окудуң, үйүңө кет. Мечитте отура турган жер эмес. Мечит гап жей турган, шерине жей турган жер эмес. Сөзүңдү башка жерге барып кыласың. Мечитте тамактанбайсың. Хазирети Умар бир күн келсе,
эмелер бар екен, 2 адам намаз оқып тұр құптаннан кейін. Кімсіңер десе, біз Таифтан келдік дейді. Егер ушул жерден болып қонақ болып орыңарда мені орытып қоя делем дейді. Орытып қойған неге? Урмақмын дейді да, Хазірет Умар ұрады еле. Мечит отыра тұрған жер емес. Урматтуу мусулман бир туган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам bir күн келсе, bir сахаба Йеменден Шамдан шамчырақ алып келіп, күн отырғаннан кейін мечитти жарытып қойыптыр. Қалу фаалаху Тамим. Мұны кім қылды десе, Тамим қылды дептір. Пайғамбар бұны кім жарытып қойды мечитти? Тамим деген. Тамим дари деген урудан жерден Тамим. Я Расулаллах фақал алейхиссалам, пайғамбар айтты: "Наввартал ислам я Тамим, наввараллаху алейка фид дуния вал ахира." Исламды нурлантып, жарытып қойдың ей Тамим, Аллах сені 2 дүниеде нұрды қылсын деді. Мешітке келіп лампочка тазалап қойсаң, чаңын ашып қойсаң, лампочка алмастырып қойсаң, Аллах Таала сені 2 дүниеде нұрды қылсын. Кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, егер қызым болмағанда саға бермекмін деді. Мешітті жаратқан үшін Аллах сені 2 дүние нұрды қылсын, егер қызым болғанда саға бермекмін деділі. Bir sahaba Навфал ibn Харис, "Я Расулаллах, ана ли ибна, менің қызым бар, мен беремін" деп, ошо мечитти жаратқан жигитке Навфал ibn Харис қызым бериптир. Машалла. Мечитти жаратсаң бизден да чыгып калар қызын бере тургандар. Акрамакаллах кама акрамта хазал масжид. Бул мечитти сен сыйлаган сыяктуу Аллах сени сыйлуу кылсын дейт. Bizde de bugün zamanımızda oşunda yer jigitler Kudayıma şükür mana meçit özünün aldığına asfalt kılıp koydu. Allah Taala alardı 2 dünya sıyluu kılsın, meçitti jana meçitke kelgenderdi sıylagan üçün. Sözümdün başına kayra kaytsam, meçit negizgi takvanın, negizgi erjigitlerdi tarbiya kıla turgan jer. Al em urmаттуу musulman bugün bir tuğanım bugün biz erjigitlerdi kaydan izdep kaldık. Altın kümüştü sımaptı başkanı jer астынан izdegen siyaqtu izdep tavuş öte kıyım bolup kaldı. Erjigitler kayda urmаттуу musulman bir tuğan. Уадада тұрған, аманатқа қиянат қылбаған, намысын сақтаған, бұзықылық қылбаған, сол жаққа жүрбеген, парақордық қылбаған, саунаға барбаған де жуынғаны бар өр, бірақ жаман жолменен барбаған. Бүгін аманатқа қиянат қылғанды қантып ержигит дейсін. Бүгін кейде ержигиттік біреулердің малы мүлкін зұлым менен басып қалғандар, о мужики деп қойды, ержигиттер дейді. Қиянатшылар, Құдайдан қорқпағандар, 200-лер, Құдайсыздар. Намыстылығын жоғотып, қызына, аялына, башқасына қызғанбағандар. Қыз бала чақасы жарым жылаңаш болғанының іші жоқ. Кімменен, кімді машинасында қайда жүргенімен іші жоқ. Қантып ержигит дейсін. Аялын өзі бүнтіп досына, класташына бір валиске түшіп қой деп қарматып қойған қайдан ержигит болсын. Үйленіп жатқан өзінің ақ никесіндегі қыздың мойнынан же башқасынан бірінші өзі сылабастан тегірмендің айланасында айланған ешек оқшотып, маникур, педикур же башқа парикмахердің қолына қарматып қойған ержигитті қантып ержигит дейсін. Урматтуу мұсылман бір туған оңға қара, солға қара. Ертеменен чық, абетте чық. Айланамызда емнені көрөбүз? Кафелер, казинолар, түнкі клубтар, арақ ішкендер, құмар ойнағандар, көчеде пайдасыз аяққа бияққа машина айлап сигнал бергендер, жипар життанып алып, базарларда, дүкендерде жас жігіттерден пикирин алған, ойын бөлген бұзықылар. Алар эмне дейбиз, урматтуу мусулман бир туган? Ашбахир рижал вала рижал. Эркекке окшош, эркек эместер. Эркекке окшош, эркек эместер. Адамга окшош, адам сүрөтүндө болгон карышкырлар. Урматтуу мусулман бир туган, бир мусулман эмес батыштыктын сөзүн окуп калдым интернетте. Мындай дейт. Ал-ислам, дарасул ислам, исламды оқып шықтым дейді. Исламды мен маалымат алдым, исламды изилдедім дейді. Ва ажаб би таалими, исламдың талим тарбиясыға таң қалам. Қандай улуу дин, қандай адеп ахлақ, илимге, билимге, өнігуге, әділеттүүлікке, мизамдуулыққа, бардық нәрсеге чақырған қандай улуу дин,
ооба, окудум. Ушундай улуу дин экен. Ажал. Дин азим, улуу дин. Валакин муслимин гайру узама. Бирок мусулмандар улуу эмес дейт. Диндер өтө улуу. Улуулукка, жакшылыкка чакырган. Бирок тилекке каршы мусулмандар андай эмес дейт. Динун кавийин, күчтүү дин. Күчкө, куралга, башкага чакырган дин. Бирок балдары жүбана коркоктор дейт. Насалука я Раб, ла тад'a лана фи хазал яум азим замбан илля ғафарт. Жараткан Аллахым өзүңнөн жалбарып суранарым бул ыйык жума күнүндө бир да күнөө калтырбастан алакан жай бата кылган жамааттын бардык күнөөлөрүн кечиргин. Аллахым бир да кайгы капа калтырбастан кайгыларыбызды жоюп кубанычка айландыргын. Аллахым бир да айып калтырбастан айыптарыбызды жашырып оңдогун. Аллахым биз жана биз дуа кылган инсандардын арасында бир да адашкан күнөөкөр бенде калтырбастан күнөөлөрдөн тазалап адашкандардан туура багытка баштагын я Раббал аламин. Жараткан Аллахым өзүңнөн жалбарып суранарым бир да оору бенде калтырбастан биздин жана биз дуа кылган инсандарга ооруларына шифа бергин. Жараткан Аллахым биз дуа кылган инсандардан дуа үмүт кылып өтүп кеткен бир да ыймандуу майыт калтырбастан майыттарды өз рахматың алгын я Раббал аламин. Раббым Аллах Пайгамбарым Мухаммад диним ислам деп, дин үчүн, Куран үчүн кызмат кылам деп, зулум чегип жаткан бир да мазлум калтырбастан, мазлумдарга өзүң жардам бергин я Раббал аламин. Аллахым мазлумдарга өзүң жардам бергин. Аллахым мусулмандарды азиз сыйлуу кылгын, динибизге күч кубат бергин. Аллахым мусулмандардын санын көбөйткүн, кемейтпегин. Мусулмандарды сыйлуу кылгын, коркулбагын я Раббал аламин. Аллахым имандуу эркектердин, имандуу аялдардын күнөөсүн кечиргин. Мусулман эркектердин, мусулман аялдардын күнөөсүн кечиргин. Аллахым өткөн күнөөлөрдү кечиргин, келечек күнөөдөн бизди сактагын. Аллахым ашкере кылган, купуя кылган күнөөлөрүбүздү кечиргин. Аллахым билип кылган, билбей кылган күнөөлөрүбүздү кечиргин я Раббал аламин. Жараткан Аллахым өлүм келбестен мурда тобо кыл насип эткин. Өлүм келген кезде ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан расулулла деп иман менен жан таслим кылуу насип эткин. Өлүмдөн кийин пайгамбардын шафааты менен ушул жамаатта кандай чогуу болгон болсок, Жаннатул Фирдауста пайгамбардын айланасында сахабаларга кошуна болуп жашооду баарыбызга насип эткин я Раббал аламин. Ва саллаллаху тааля ала хайр халқи Мухаммади ва ала алихи ва асхаби ажмаин. Амин. Бирахматика я архамар рахимин. Ва акимис салат.